Wana odu awoto asafrade so na de nyina di boa won ewie won ye. Ye nim nyame a yesom no. Mama fa nche kese koma mia me kromfo asante mampon adehye. Asante mampon hema nana ajakuma difie ya otosobienu. Ene miaga sabebra peni Leslie nkansa osaibozu ya yeyi se bedi wofa da sebra osaibozu otosobienu ade se asante mampon hene. Asante mawisi ahene. Tumfuo abedi akire. Yade yame ase ema akra enu munyam sha ono safra nam nanam so ne amanfo so ahyewo. Ene se yetwen so besuade akire se kadwa kofi awie. Na afehu se ahine no edimu pi. Yebekọ so atawachi. Na ne o se yebua bia ma santima ponkro no efa ntuma padifra no. Yeso be ya famudie. Yebesere ma tete nsem bebre nso a kire sere moda busua. Enye nsem nyina na o se ye de bam framam ne ka ho asem. Yenye nsem bi free social media. Mesere nanan mayemfo. Abusua ye wo bo ahia na ntu abusua se besere moda ni diem. Ewu ne ke nsem fata kwasa ke be gina pokra de anu ato nsem se but ye sere mo ni diem. Asante mampon kanko ni punto ni ye yonti. Yen kan sem ni bi wo dem. Why? Ebesre. Menka so bi wo asem am wonka. Ba ye hunu bre ne biaye a ye ka sansem ne bi. Asante mamponye kroketwa. Asante mankro ba ko a edimu ye pa. Enti wo asem ba na se ye ntimi anhwa ankura nsum ankama asomdwe ama afoforo badwin bebre na afa asante ma ho. Tibesre. Obi a wo haw. Obi a wo ne menasepo. Ba ye hunu biaye ne bre ye beka no. For the sake of Mampo. Ya for the sake of Kingdom Herbal Center, omo na ko fa Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules, e di abadwa so. Me so da se ope e du papa Adom. Net mi aboa e yade e fen ananse achime. Dr. Abufan to be so wada. E ya ba boys ni behwe Isara de nkrofo da sina for oboteti o Kingdom ho dia alo ya ide. Beso da wa se ananse achew o sai tititi ujo ho ba bia nye o na tititi ujo ba bia nya e Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules and the one new Kingdom Ginseng Power Capsules and ye memedro to your beman has a meme yesem echo from wa edro here new Kingdom Ginseng Power Capsules e ye do pa me edro me kanfo de achede se ma yusu bia di ho adanse beman fa nya agodie Bema emfa nya agudie ehuhwan mu ase Oma be etodo be akwasa be ka Kingdom do pani be atom eto phone free 0275 804064 0275 804064 and 0302 938 153 0302 938 153 Kingdom or no challenger. Anapa ye di nkomo bi dia fa non-communicable disease eho. Unsa no am sha se no di nkomo de fa efia odo a ewo ye kuroi emu. Trebia meka se oman ya yentimi tu fia ase no. Ye mfa hye tim se be ye din se betimi atu galamse ase. Ade bi ebobọ ba ye man mu a ya me ani anko ho a anhwe ne be ho so no. Na emaburu na oman Ghana daachi ehye omusa no owu atwe dodo na akwa ansamado. Sarah mame kolebu for chat no. Mam kolebu for chat no. Na menchiro yade ye friend non-communicable diseases. Eye slow but sure yade a eba ebonka ye hypertension, diabetes. Hu yade ho asem na making. Na no kopiem ewo kolebu ahwede mpelifo ka de kire. Cardiovascular disease akuma yade 2021 cases of report here Kolebu was 1,647. 2022 and a call 1,726. 2023 and a call 1,824. 2024 and a call 2,441. Where did nipa? Nipa enye no na meboso nipa
2025 na call 2888 akumayade nkoa akumayade a edi nipa ekọ kolebu abaya sabia from 2021 to 2025 a moving from 1647 to 2888 cancer kokram yade 2021 nipa ekoji ayarisa kolebu anamkopa ayarhwe kolebu 2017 2022 about 2197 2023 about 2296 2024 about 2628 and now 2025 nyamia do so tie about 1252 hypertensive disease hypertension mujamroso yari abikaje ebienu eba ebonka yo a movie from 427 in 2021 and about 1249 in 2025. Aha na ehunu diabetes esiche yade. Aha na no pemi common ngina. Diabetes esiche yade. 2021 7,921 diabetes cases. Kolebunkwa. So it brings us back to the kind of enuania ye di o ye memu. The kind of enuania ye ban krofo crefring krofo manso ba emi di ku ye shops eton. And all you get na so ko shop eso ko akoto ade a the sugar content ese chedudu a ewo ade a say ye milk say ye die na akoto ese chedudu a wo ade na okwa akoto dum ya try baby kete to ku nya bre no wakenkan. No say that we esi chene doso no do eti meto anamento meto kro na me use kakra bi Ebestre Food and Drugs Authority ebre sesa na nso asesa ho bi ebre esesa nso asesa ho bi because how ye wom ye say nipa empem so kolebunku almost 8,000 2021 nipa almost 8,000 nya diabetes yade eko kolebu teaching hospital. Eti asoma ye timi ntinase nye din kan ya no tum oho. Ene hwe ye mofra ya sebi sa diabetes hypertension eko mofri wiase. Eye die na asie die na ekoso. Ye twie ne na ye die na asesa wo mu. Why na wo check see enwa na ye di no eye healthy enough see be di e de akọ edi padwem enoko restaurant uko chobas bebra magi de be di ne magi eni ma spices a ye di eku enwanim eye duane mamanfo edi okroma enya de ketwa spices a wodo a ne pasabi obi ho na woni ma duane ye and odi ahometie restaurant ye aduane it wa fresh spices bebre nwum a na aduane nkase ene kuye saa why na check saa de ndi baye be yon krofo ye twi omo kabosumi bia se ye omo dwuma enoko choba so kodi fufu a the odi fufu ni si wo 5 minutes na isabo odi si wo 5 minutes na fufu na isabo why na check the maye and nipa de sikani bre etonya ne boni e wo restaurant se ba ko East Legon FD for ya way obse o magin o magya ne kase ese so fufuo edwene boni ne de kuye krom anom cause nipa nhire ni ne ho daage eti bebre ntime ntrafie nya adwane ni abonte so nya ne bedie wa na chekem ye hu se enwen na ye to fra bonte no eye ne papam ne ye to na de ne tu o mem nyame ade wo kina mema o the date of emaburu ya ewu as a result of hypertension and diabetes ade na ka se bi ka kwada onya mfinhye du nwotwe aduanum yensa hypertension ke fa ho bai cause we adwenjwe na ka se bi ka ye ka pa e ke da so akwada onya mfinhye du nwotwe ka hypertension de fa ho bai
But na aduane boni a yɛtena se ayɛ nhwe ha me yɛ ton wɔ yɛ restaurant yɛ chobas food and drugs authority mom nka dem mom ntra dem Ghana Health Service mom ntra dem nko a mom yɛ nhwe ha ma sabi nipa bi fa sikani bre empen kokum nipa e wɔ yɛ man mu ni nya aduane boni a yɛ me yɛ di no and you need to be brain cassing. You need to be brain cassing. Oh, come on. And you turn up bodies with brain. But see, restaurant I can see. I did in pan. What would you need to be brain yet? Be brain your spices. Spices, then you could ye. Because the power you got one course, papa. Why not it, papa? Why would you feel yet? No nipa no no so bia ketu school no on sabio aduarboni ti e pam ni fra ware ase ana le akọ bia ketu school no de na be kire nipa no no wa bia ketu school no aduarboni ya o ye manu kruti de pam ni fra ware ase o free wo so bia ketu school do de na be kire yes the nipa nkwada ewu because of hypertension diabetes no e too much too much. Ye lebo ye nnuane ne ye nnuane no ye lebo ne ye and not for mak ba ko wo ya twentwen kiti ni papa ne se muntia ba mak ne di no ya twen bagaya e na bo animo wo ka se market nso obai e maburu ne wudodo e maburu ya de omni wu no ano den dodo Ade ni emaburu kwa kete edi yade ponni ekowom sa but obi adwuma ne so be make sure say sebi o man adua na ye di no ho ti eye kama nipa kro gibosu bia ka twa tene to so e na mafo de nyan ponni nyan fon ekuye sa ana no obo obi adako CEO Edema Mahama Ke e hye se obo aprobo ewa banya asabia unso hwe Mahama Ke na ene bebo deal with some of these non-communicable diseases sa slow motion yade no yade monka na so ekum nipa hwehwehwe no o mo ase no so make sure say ye betimi apesika bi e de asoso amafo asene akrakra and some of the revelations are appear ban too much too much. So I asked myself, say, Mahama Ke, look at the amount of money you could put it into Mahama Ke. They quite a you cost some for your day. So the question is a DNA here to prevent you in the first place. Because prevention is better than cure. I didn't yet say Chris Yaku Mahama Ke mu, and Yakosa Yadia. But we are not interested in equipment to your first one. You be see Yadena no coin. Some of this Yadia be one more Sebi, and you easy say you to me to one among. Amafo anu aduane a enye papa ye to na bonte so die yetimi si ano kwanya ye betumi diabetes bebrefri ho ye be hypertension bebrefri ho no bobi de sekani brenti obeji edi ebesremu Ghana Health Service, Food and Drugs Authority, Ministry of Health. Prevention is better than cure. Then sikana edi gu Mahama Ke mu di akosa yade no eye ne papam. But the uncle pay between your first one, you better ya to do way so. Yet you do so pressure break come Mahama Ke so. You better me cater for other health needs. Rather than diabetes and hypertension, ya equate between me to one more. For the second say come Kingdom Garlic Bitters, Kingdom Garlic Capsules. And the papa da nie. You see there be a hospital, ya catch or say unsano etitriti unano etitriti otoye anansi stroke na eba no so di mu stroke ya de pa na aba betom no sramfa nya agodie why pe Kingdom Garlic Bitters and as a Kingdom Garlic Capsules ni bi enom na mu anan sane ni padwanim na ma moja ntimi ni afusane eye ba bia moja ntimi nkon ho na na unsano etitriti no so moja ndi afusane ekọ no mu a bibia ye okay. New Kingdom Ginseng Power Capsules, and so you may draw. Pema to be now 3 points 1 pem. Say the cost 6 points. Last as I don't rent it.
Temperature New Kingdom Ginseng Power Capsules. Na wow. At the phone 0275 804 064 0275 804 064 now 0302 938 153. I'm coming to the penny back on Kodi and Combo. Now, I'm sorry, concerns about Asem ye can ye ho. A quite bit me first you be dealing with that challenge. Abane, good morning. I am about to me on mute na yakasa. Hello? Hello. Yes, sir. Bako there. Yami Adom boko. Yami Asem can't here for say Ochina Edan so a World Food Day. And Yes. Good. And a World Food Day no. It's a can you Asem no. To be a Yana Sayan Papa Mua. Yabeka Asem. Eti enyuane e credit from my mu e ba ye label no or how be na wo hu ne kwa be ne bitimi afa so a ye be say sa how no. Okay. That's it. Adom TV, Adom FM. Me fa sa kwan so na me chia ye hwefu ne ye tiefu na. But asema we bisa no, ansa me kasa no me bo aba so. Wo nsema waka afa non-communicable diseases won. Adia ha dream bebre wo ye man mu ne wi ase afan na se fa ye bia ne a ye bia fa mfidie mu aye ho edwuma no a wi ase afan na ye wo mbra ahodo bebre na se be ye ba ye man mu a mbra ewo ebo nyama afa mfidie mu o mfidie edua ne ho ebra no akase ye di bi beka ho na ya hyemu kena enti yetumi yekase eduane bia afa efidie mu ayaye no eba hwere bibi fa ho okay eduane no dia ewo mu ne dia eduane ndro titiri a ewo mu na enye enhye se obetre yafa se okase bia carbohydrate ana enam eduane ndro ana yen starch eduane ndro na ewo eduane na waye mu no dodo what is say ana say ne dodo no ebro dodo anka ankrankro bia behia no ye ni enhye so de wo Ghana say ebe hye de awde eduane ba no say ontre wo ti de obetumi atro ne say mediane no eduane ndro say na ewo mu ni din di say okay na aba edwa so nti saa na sisi a ye embra no eti wo Ghana sisi a okay eti die na betumi aye edi afa because and then we share diabetes here. They say na ekunipa. The sugar content wo enwuan bebra ye to shops mu a. Dey betimi ayama obi ewura shop no kwatwa do say we am afai. The sugar wo mu na dodo enie. Se bese beto an ma go ahead makwa no. We the sugar dos ma twe ho e dey free ho. But that's it. Sisi a advocacy ana enhyesudia ye de share abane ankrankro o dwumaku a omohwe se de bebo nduane a ye de fi anone ana ye Ghana ha ho ban ni se okay ye de embra beba na ya hye obi bia o ye duane ni se ye wo nduane ndro emiensa bia se ya nhwe na ya mbo ho bra e de o ha bebre okay sugar ana isichire enchine ene srade fat ne dodo a ewo eduane mu no eno na ekofa saa yare ya ye ka ho asemi dodo na eba okay se enchine dodo so a etumi I trust me I reconnect mojamro so okay dia ye frɛ no mojamro so ana se akoma yare se di esichire ya in fact ehwehwom bebre ya kyerɛ se esichire a ye di esichire especially dia dia ahono nsuo a wonom a yesi aye na anom dia dodo a wo hwehwem a esichire dodo mo bebre ehwehwom na a kyerɛ se wonom bibia ye dia fransuo esichire dia fransuo dodo ana anom choto aso a etumi ma unya esichire yare etumi ma omusu yedu okay enti omu yedu a etumi kofa pressure ana mojamro so brewo okay enti saa emuduro pressure
esikyire yare akoma yare ni na omo ye nuafo okay omo ye nuafo nti dia ye hyese ana ye tutusre ankrankra ye hwe ye ne boy duane ho ban ne se ye fa embram na ye hye obi bi obeye duane kete se onkyere esikyire dodo ewo ne duane mu enkyere dodo ewo ne duane mu angwa ana srade dodo ewo ne duane mu na nyame adom no ya ye hwehwem ehu dodo a se obi bia di okay enti se wodi ebro so a ye hye se kyerɛ se media no bro so okay enti eno se kokɔ na ye de be hye se kokɔ na ye de afam ho se we esikyire no dɔso na yellow na ye de afam ho se ye ho ne ho na green na ye de afam ho se oh ye fine esikyire dodo no de onomu a how wapomuden a sa na ye hye se yenye so bibia akwa aponti na okoto aduane a onim se me fa dia red bo ho a kyerɛ me se ebetumi aha me dia green wo ho na ye nti na ye kɔ ho ebe hye omo ye aduane no na omo de srade ne esikyire ne nkyene no omo ate so ebedu green ne ho na obi bia etumi atɔ na amanya apomuden but yabara say Reverend Prince Bedu nutritionist ewo Tema General Hospital na say no etwe e Reverend Asem anopai so nya brane yakasai say ya media meda yes what I say Asem ni kadwuma de me de akwasi ensia e de pese mu eto aso akra